Qanchaga berilmedi mına şul? 55'ke. Buqa qancha oldu bazı? 55. 55. Qancha oldu? So'liq qo'y o'xshaydi. 21 ming bo'ldi. 21 ming. So'liq qo'y ha? Ha, Qo'chqor. 69 da. 69. Mına şu kaltatay 69 ming bo'ldi. 100 ming. Mına şu 100 mingga aldıdır. Mına şu biz bugün 9-may 2021-yıl Noqat Borborduk mal bazarına kirip geldik. Assalamu alaykum hurmatly YouTube görücüler. Universal Bazarı YouTube kanalımızın kattalıqçıları. Biz bugün Noqat mal bazarına kirgen, satığa çıkan canlıktardın, mal canlıktardın bağlarını bildireyle. Bir çekeden başlap, sağan uylardan başlap, şu bazarga kirgen, satığa çıkan mal canlıktardın barın koldan gelişince bildirem. Sizler bizim videonu akırına şeyin görüңүздөр. Men bilesizler 10 minut alıcı 15 minut alı oladı her bir videom. Oşentip bir 4-5 bölüktөгü video oladı bir günde. Yani bir bazarda. Mal canlıklardağı özünçө, kunazın erkek urgaç torpoktordağı özünçө, жылкы bazardağı özünçө oladı. Sizler bizning kanalga kattalık bolsаңыздар, kattalıp ой pikirli komentarı жазып туруңуздар. Жарнама үшін biz telefon номерді ekran betine жайгаштырабыз. Sizler biz anda videonu tartımını başladık. Biz mına şu Sanuy'dan başlasak. Kaç ekan bahası? 115. Torpa urgaç erkek be? Ekinci erkek urgaç o. Urgaç torpa menen ekinci balası ken kança litre süt berет? 15 litre süt berет ken hurmatly görüşler. Bağ oldu mu? Bağ oldu mu? Ha, yemi geldinizler ha? Жақсы. Mına alça? 110 ming so'm ekan. Muar torpoq erkek o'xshaydi. Erkek torpog'i menen. Uy biraz chag'roq. 110 ming so'm kem var deydi. Sütü qanday? Qancha litr sütü var? 6 litr sütü var. Bağ oldu? Qanchaga keldi? So'radi da, жақсы. Bazar bağ qilib o'tadi deydi. Mına bağ o'tadi menimcha. Qanchaga berib aytasiz ekan? Boshqa uy bu. Bu 100 ming kem var deydi. Mına qarаңыздар. Salonlar menimcha biraz qimmatroq. Biz girib ile 3 malды suradık. Bağların qimmat aytdi. Mına hazır Черный пестер kelip kalıptır. Şundağın bağasını bileyli. Qancha oldu taqsir mı? Aha. Siz görünmeyi etkensiniz. Özü 170 ming kem var. Черный пестер ha? 10 günde tuat deydi. 170 ming so'm kem var deydi. Qanchанчы balası eken eğer tuğan bolsa? Ekinchi ha? Mına şunday. Bağ olup otgan yerlerde köbürak tartып berген hareketim kılayım men. Şu bağ oldu abi. Kança oldu? Bağ oldu. Kança eken bağısı? 120? Torpo erkek eken ha? Erkek torpo menen bağısı 120 ming eken. Mına şul bağ oldu takşaydı menimçe. Atqo'ying bratan, ol deb qo'ying. Qanchaga berib aytadik ya? 81? 81 mingga bağlatgan uy mına şul ekan. Torpoq urgaç ekan erkekpen. Ha? Torpoq erkek. Özümde görüp qo'yinchi erkek torpog'i men ekan. 81 ga bağlatadi. Burada bitti, sen korkarsın da beter. Bunu karmak Yelgandan 2 ming so'm berib qo'ydim. Qancha berdi? 70 avamda o'tirasizmi? 77 ga mına şul sağan uy. Urgaç torpoq menen bağlatadi ekan.
Биз менен биргеликте базарды чогуу көрүп баа болуп аткан жерлерди көбүрөөк тарткандын аракетиндемин. Сиздер назар салып өткөн базарларга салыштырып туруңуздар. Таргыл канча баа болду экен ушул? 85. Бербедиңизби? 85 миң кеми бар. Bunun дагы музоосу ургачы. Sütü menimçe ança dil emez. Jelini tol emez eken. Yok. Selam pay ketmesin. Kurşansın mı? Rahatsız mı? Anaka. Kança getdi o? 66 jarım. Yarım. 66 yarım. 66 jarım. Turpa urgaç eken ha? Turpa urgaçı menen. Birinci bolası okşayt. Birinci bolası. Can açma bunu açmıyoruz. Can açma eken 66.500. Artık görüşün sizlere gösterip biteyim. Bu Universal Bazar ekan. YouTube kanalı. Ya sütü kança litre berat eken? Taksir. Sütü kança litre eken? Sütün toş değil mi? Batırkan be. 5-6 litre var da. 5-6 litre var. Жақсы. Мына ушул жерде баа болуп аткан уйлардын бири турпок эркек экен мунун. Иштер жакшымы? Канча болуп атат деди? Азыр сурайлычы чогуу. Мына алсырактан бир аз тартып көрсөтөйүн биринчи. Ака сүтү канча кой. Мына ушул уй 5-6 литр sütü var eкен. 3-cü balası turpok erkek 87 mingге баа болду дейт. Мына ачарбакты көрдүңүздөр да, азыр биз тартып аткан учурда футка бирди тээп, видеону токтотуп койду эле. Бир башкачараак үндөр чыгып кетти, өзүңүздөр ham байкайсыздар, азыр көрсөңүздөр видеону. Нерде дагы экинчи балалуу уй бар экен. Биринчи баласы экен. Жаңы ачма экен да. Жаңы ачма экен. Канчага бербеди? 62 миңге базары багылды, бербептир. Накалары сураптыр, жаныбызда турат. Турпо ургачы экен? Эркек турпо экен, а? Өзү канча деди? Өзү 70 80 да. 80 миң деп экен, а? Жакшы. 3-4 листу бар экен, а? Так, ушул жерде дагы эркек музоолу бир сануй бар экен. Канча литр сүтү бар? 5 литр сүтү бар экен. Биз баасын билели. Канча болду баасы? 88ге алдыңарбы? Багылтасыңар. Урматтуу көрүүчүлөр, баасы 100 миң дейт. 88 миңге базар багылыптыр. Мына ушундай. Мына ушул уйдун дагы базары кызып атат, азыр баа болуп атат. Канчанчы баласы? Биринчи баласы. Бири жаңы ачмабы? Уй дагы чоң уй. Мен сиздерге көрсөтүп кетейин. Сүтү да ошо жакшы окшойт менимче. Канча литр сүтү бар? 10 литр таза sütü var. 10 литр таза сүтү бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Турпо ургач эркекпи? Ургач турпо менен 115ге баа болду ата. 115 миңге баа болду, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундай. Уй дагы жаңы ачма экен, бирок сындуу жакшы уй. 10 литр сүтү бар. Мына ушул бука баа болду, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр баасын билели, эми сиздерге бир аз бука базардын баасын билип берели. Кайсы баа болду? Канчага бербейт ат? Экөөбү? 180 ming. 180 миңге баасы келип атыптыр. Эки башты экөө тең, а? Жууна. 180 миң. Эси канча деди? Эси. Esinin anda bağ oldu. Kança dedi? 110'dan doğdu. 220 ming suraptır esi, 180'ge bazarı bağılıptır. 3 yaşar bu bukalar? Bilmeyim, yaşandı eken. 2 yaşar. 2'den ötüp algan bolsa керек, ha? Жақсы. Андан кийин мына ушул дагы баа болот экен. Ушул баа болотабы? Мына жакы болот, ошондо.
Ala bukany kim bagıltat? Qancha bu dedi. Ha. 112 çıktı lan qancha oldu? 112 Ha, 112 mingga bosib kelib turibdi mana. 112 mingga bosib kelib turibdi, hurmatli ko'rishlar. Bu qanchaga keldi, Ilchka? 106. 106 mingga bunun bahosi. Andan keyin mana shul Alabuqanda bahosin bilaylik. Bu qanchaga keldi do'stim bahosi? 140 mingga bao oldu o. Bao oldu? Bozor bağıllık be. Жақсы. Bozorga kirgan Angus buqandağı bahosin bilib o'taylik. Qanchaga berib aytasiz? 107 ga bao oldu ha? Жақсы. Бұл да Angus o'xshaydi menimcha. Angus emas be. Buqa qancha ekan bahosi? 178 kılıçtı. 178 ha? Kaça hava geldi? 178 de bir beytan. 179 da bir beytan. 179 ga. Bu Angus bu? O almış. Жақсы qancha ekan? 3 yaşar. 2 yaşar bu. 2 yaşar buqa. 179 mingga bahosi keldi. Bahosi 180 mingga chiqdi, hurmatli ko'rishlar, biroq berbey aytadi. 2 yaşar Angus buqa ekan, hurmatli ko'rishlar. Bu yerda bozor ichida bir Chorli piyaslar o'xshaydi ha? Qancha ekan bahosi? Bahosi 110 ming so'm, bao oldu. Qanchaga keldi? 90 mingga. Bo'z qisir. Kechroq bo'zgan ha? Yaxshi. Bahosi 110 ming so'm, 90 mingga bahosi keldi deydi. Mana shuni menimcha bao oltadi. Qancha oldu men qilamiz. Shul bao oltadi, taqsir. Bo'z o'xshaydi ha, qisir ekan. Bo'z qisir bu? Qisir. Qanchaga berib aytasiz? 72 mingga. Qaysi bao oltadi? Mana. Qanchaga berib aytadi? 59500 ga berib. 59 500 deydi. Qisir uy. Universal bozori. Так, bao olayotgan bo'z uylar qatorindamiz. Mana shulda bao olayotgan hozir. Qanchaga berib aytadi? Aytib qo'ysalar, 51 ming. tartib o'tadi. 50 Reklama olib o'tadi, aytib qo'yursiz. 51 ming. Ular bo'z ekan, qisir ekan ha? Bo'z mi, qisir mi? Qancha ekan bahosi? Babayning o'zidan tartib. 66 mingga berib edim deydi. 2 tish qulajin. 2 tish qunajin. Yaxshi. Biz shu bilan son uylarda jana shunday buqalarni tartib bitirdik. Buyursa bu chiqarishni jintiqdaymiz. Keyingi chiqarishda qunajinlarni erkak urg'ochi turpoqlarni ko'proq tartib berishga harakat qilamiz. Sizlar bizning kanalga qatnashib, o'y fikrni kommentariy qoldiringizlar. Biz ushbu videoni jintiqladik. Ikkinchi chiqarilishda so'z turida kutingizlar.